Još ne znam kud s tobom. Ne, zašto sad kiša? Niko bi sa sobom. I nebo plaće. Još teško je borit se pored nje. Idemo. Bok ekipa, ja sam Andy i dobrodošli napokon na moj kanal. Danas ćemo nakon 100 godina snimati jedan video, a da nije moj spot koji je zapravo zadnji izašao na mom kanalu za pjesmu Daj je meni, možete ga čekirati negdje ovdje. Kod mene sigurna, od ljudi skrivena, čuvam te kod taj. Evo, danas sam odlučio za vas snimiti jedan video pomoću kojeg bi mogli saznati nešto malo više o meni. Nije Q&A opet. Video kao što možete zapravo i vidjeti dolje u naslovu Never have I ever, ili ti ga nikad nisam, ako se ne varam, to je prijevod tog challenge-a. Našao sam tu nekakva pitanja, mogu reći da imam stvarno zanimljivih pitanja. Ovdje imam i papire s mojim predivnim rukopisom. Prvi papir kaže jesam, a druga strana kaže nisam. Želim stvarno da me neka pitanja iznenade i da vam najiskrenije odgovorim da li jesam ili nisam. A prije nego što krenemo, molim vas, dajte ovom videu jedan veliki like. Komentirajte što želite vidjeti od mene u bliskoj budućnosti, s obzirom da krećem snimat sve više i više, obećajem vam to. Subscribe-ajte se naravno na moj kanal i stisnite ono malo dosadno zvonce kraj tipke subscribe da bi bili obavješteni o svakom mom videu koji ću izbacivati. Prvo pitanje kaže nikad nisam ozlijedio sebe dok sam pokušao impresionirati curu. Nevjerojatno, ali i to sam uspio. Mislim da je bio 7. razred osnovne škole. U nekoliko intervjua sam rekao da sam slomio ovaj tu prst i baš tad sam ga zapravo slomio. Svi koji me znaju, znaju da volim nogomet i znaju da zapravo u nogometu obožavam braniti i biti golman. E pa taj dan u 7. razredu odlučio sam igrat nogomet da bi impresionirao jednu curu. Nemojte mi slati poruke. Bacao sam cijelo svoje tijelo, ruke, noge, glavu, vrat. Sve sam bacao na sve strane jer stvarno ne znam igrat nogomet, znam samo braniti. I prilikom tog bacanja sam bacio cijelog sebe na pod i slomio ovaj prst. Nikad nisam slomio nešto u prijateljevoj kući bez da sam mu to rekao. Zapravo ne smijem reći ime te osobe, ali oprosti stvarno prijatelju. Nije bilo namjerno, ali svet je tako Načučkano blizu jedno drugoga i onda kad prolaziš jednostavno gurneš to i padne i slomi se i onda ti to moraš maknuti da ta osoba ne vidi i tako. Nikada nisam stopirao film da bi se ljubio s curom. Moj Netflix. Nikad nisam bio uhićen. Da vam fakat islam po nekog ko je bio ikad uhićen. Nisam i nadam se da ne bude. Nikada nisam forsirao nekoga da napravi tetovažu ili piercing. Inače stvarno nisam, ali u slučaju jedne osobe moram reći da jesam i da stvarno forsiram tu osobu da nabavite nekakvu tetovažu. Nakon ove moje tetovaže koja je, eto ova, sam rekao svom menadžeru, inače koji je užasno protiv svih tetovaža i bio je protiv ove i jedva sam ga nagovorio da napravim ovu tetovažu. Rekao sam mu da mora kad tad, barem neku malu minijaturnu napraviti i on. Još uvijek to nije napravio, tako da vas molim, u komentare pišite hashtag Miha želimo tetovažu. Nikada nisam slomio kost, jesam, ponavljam, prst. Lucija, moja Lucija, eto ti ga kada Andy ide igrat nogomet. Prst, hop, gotovo. Nikada nisam varao na testu. Stvarno. Nikad nisam, šta je sa fokusom? Nikada nisam plesao u liftu. Prilike tamo i smišljam sve svoje koreografije. Svaki put kad idem dolje smislim jednu osmicu, kad idem gore mislim jednu osmicu. I tako gore dolje i nastane koreografija. Nikad nisam stajao na sceni ispred mnoštva publike. Dakle, nikada nisam kupio odjeću online. Čak i kad uživo kupujem, uvijek si kupim krivo, a kamoli onda da još online kupujem, ali evo moram se pohvaliti da je jedina moja online majica koju sam kupio je merch Logana Paula. Ne znam jeste skužili kroz video, ali evo,
Logan Paul. I idemo naći neko, možda zadnje, predzadnje pitanje. Moram ovaj video privesti kraju polako. Nikada nisam pao s bicikla. Jesam, i kako bi moj dragi prijatelj Filip rekao, to je bilo otprilike ovako. Ovo sam ja, i ovdje tu negdje bicikl. Ovo je pod. Nikada nisam imao doručak u krevetu. Jesam, paštetu i kruh koju sam si sam donio iz frižidera i legao u krevet. Nikada nisam igrao poker na skidanje. Fakat nisam. I ekipa, to bi bilo to od ovog videa. Kažem, pišite mi u komentare što želite vidjeti od mene. Pišite u komentare hashtag Miha želimo tetovažu jer ju fakat želimo. Lajkajte ovaj video, subscribeajte se na moj kanal, upalite ono malo zvonce. I to je to. Nadam se da se vidimo opet ubrzo. Ćao, pusa, bok. Udario sam se. Ajde bok. Kad bi samo ljudi znali u čemu youtuberi sve snimaju. Ovo je najnovija kolekcija. Oprostite na ovome. Ajde bok.